Selamat pagi, masih di Pasar Weleri Kendal. Tepatnya di malam 27 Ramadan, podo borong-borong bro. Ayo monggo bro, Janure yo ono bro. Sing pengen belanja monggo. Yo pasare rame bro. Pasar Weleri rame bro. Malam itu liburan bro. Agak sing podo belanja sing mudik ya ono kae bro. Ayo monggo bro. Pasarnya rame bro. Bingung motor apa sih bro? Orang moto video lek. Video. Mudik ngono. Ayo mudik monggo. Ya monggo sing padha mudik monggo. Bro, Ya juragan tau gene. aku diserah. Rene. Teh. Ya we. Tukang parkirnya njaluk disop. Burung. Kulit tahu lek. Hihi. Siaran langsung lek. Facebook lo. YouTube. Monggo pasar Weleri mulai rame lur. Lek. Hihi, ora poso ki mesti dah. Malah kebul. Wah, kelarisan laris. Sihui. Malah ngemek. Hei. Assalamualaikum, Mang. Gak kok. Motor aja loh apa ini. Sabai kok. Terserah nana. Apa lek? Segol meteng. Eh.